Amma ba'du tiduk habanyan bayan terbang ulun calitra jisujud laju nanggro asahan ubah suletan cut bahrun diwa suletan bahrun dengan cut lizam deli marawan sajan serta putroti kebun pinadi sinan lam lemong lizam tengah mesenda Tio merusyid jitren lekenan ngadam suletan raja yang raya jipegang laju wasiat penesan narik janjungan di Syam talara Ampun tuanku doli khalifah Umi yubawah qadam mulia Salim ta'lim Sultan Sarah Haba sipatah laman yang bawa Mengna izin po Rabbul Izzati Mu'jizat Nabi Sayyidil Anbiya Lizam Arian ngenun Parisi Minta kembali Usyam talara Bersajan dengan janjungan doli Ana isteri benar serta Putroti kebun cut rawan hati Hanjut handoli bersajan nebak Sultan Sarah sabege tunggal oleh urang le yang qadi raja gemengjok pulang bungong karang le judo urang le kabalik raya Menan ke haba Sultan Sarah yang laman pegah ubak mekuta izin tuanku laman melangkah bak tengku syiah gure panita haba misenyo wasiat penesan nibak Sultan di Syam talara Sultan Bahrun izin yonyan bayan budiman jipale lanja bayan pikatro unang rakubu jingadap laju syiah ulama tengku ji semah jipegah laju haba tuanku raja yang raya Ampun he tengku beraya me'ah Salam ngan semah doli mekuta Nyani tuanku Sultan Sarah Wasiat sipatah yang lama bawa Nelaka izin bat tengku gure Ana geban le tengku yuagisa Qadi ban le dro raja getungge Judo urang le kabala raya Rahim musalla masyurul ghalab Banle mepakan ngentengku Ja'far Sultan Sarah sabe gekarat Han elegemat guda pohlawa Pelana baruang kekang kahase Empuen jipade dedak banggala Aso jimangat jikempi sabe Tunu tat hati sogi duhana Menan syekhuna yang kalun pegah Sultan Sarah ampunya sabda Menjawab tengku Alhamdulillah Lun junjung tita atia jemala Nehoi Parisi dengan Arian Kenohe Intan bandua gata Lun pegah ane wasiat penesan Nibak Sultan ayah dan bunda Balun ane endah batro bunawak Gata geyuwa Usyam talara Sabam isteri janji ayah dro Ane nyal hedro kabalik raya Tengku musalla masyurul ghalam Balhe sipakan ngan tengku Ja'far Loli Sultan sabe gekarat Ijalam lipat bagi Tuha Menyebru ija di dalam putawa Bukan tak ruga gengui pihana Gatahi ane hanjit hantawa Budalam talo sogi duhana
Bahai ilmu yang kata tuntun sikada bacut cukup lon aja hanasa pole yang jed ketirut ube mekesud pika memada baulun doa kegatal hedro malam ngan uro sabelon pinta rahmat sejahtera lam dua nanggro akhirat dudawa dengan lam dunia. Sinyak cut lizam betatan sino tinggal lam jaro cut barun diwa dengan buat gata tinggal ji sitro tetap ji yemdro hana mendakwa dengan sebabnya lun sebut banle citka ulun te mekesud sama umpama bungong sabah karang le saban mangat beak rupa pisama. Jinalam ane wasir amanat bujro tak ingat jeb-jeb perkara tafam berhalo betro tak ingat bahaya rayatan udip lam donya bak jalan hukum petimang nanggro temacid dudaw gata ke raja timang ba adik walau barang so meski ada dengan gop yang na hati bermurah sifat penyayang tolong yang alang ube kuasa walau ngenarit atau barang tabri beri jang ube sikada. Hana mesagai takun presiat tengah lun ingat lusa tak teka menyenata pri hati jimangat menghana khianat jikun kegata ada ameng takun hana pualun beri hati tan benci payah jihana tenteho lain jejak mi takri hale peduli bengeh kegata. Habe narik pasai ajaran lain ni baknyan pelemah tanda nejuk oleh saboh bijeh boh mamplam nama haluan ketanda mata neberi lam doa dengan ajimat serta syarat wate gepuga oleh getanom timoh lelegat hana jalsiat masa buahnya. Tema ahlianyan tengku yuajak ci beda parisi laju ne pula timoh le laju hana berhenti miseh kun syayukhi jimu boh lanja ne jangan bijah di bapi mate hana sapole tinggai bekahnya dumnan hikman indah bukan le gatan sampai doa syekhuna. Temalam tengku ne pegah bangun perangui inang siploh perkara mengnabak tubuh siploh puak kenang sulit menghang-hang galak mezina habanyan tengku habene kenkri ubah parisi dengan syedara dalam suratnya hana lon peri mangat bek meri lon takut cidra. Dinun parisi dengan arian habis dumne fam di dalam dada hanale bacut yang nasya waham misi penesan tengku syekhuna lain lam tengku neberi ilmu wasiat yang tente ba udip dunya habal he patah ne pegah tente menawan balage ne putrang haba. Yang phone bak buat gom kata bek tajak menyetan galak gehoi gemaba kadang na pupua jitu karusak kegatahnya kenang gedakwa dua rahsia tatruh berkenang bak urang inang bek tak pehaba hati jilema mise on bungong menggat gop tanyang rijang ji buka menya ke urang yang beri manfaat nikmat yang lezat tengah ji rasa hana putanyang sidik dengan sasat
Jipegah legan bandung rahsia hana ji ingat kemate udep asai mengkasep buang lambehtra betan bekaram ngan siklam siklep hana ji hisep kurugo atra habehe ane wasian penesan nibak lentuan yang gure gata paso udalam peto kelandan kunci bak simban hati kelubah